Me mo achieve me asa mo akwa Adom TV Badwam no so me sure say we follow health tips no Benz and share obi enti o mo me enti na e bia na wonim so wutie bo 5 minutes ya ye nche fasedama endpoint homeopathic clinic won adaroma na enkomo ne etime de brew nti so yare nko ade a woni endpoint eni ensa wo so 0244 867068 0244 867068 na woni endpoint akasa na fufuo party team de we here na wasanke ena no ko ene eye 4th ochina 5th ya wada 6th e dey 6th match said ye aban ana president say yenye no said ne mrebi atwam ya na ye 6th match ni nti enu nti na wo so wo ba ne nyina ye to said die fufuo no de he na opede posima na de mu omrem de ya na mpe ho no ho ti said ye Africa be ye na enu ase enu ade no koyi o so kreda so na manum ti se wo pe no bia didi a ya me ya doma ye woda e wo se mi hu ne nyina ye to nsa didi ma me fa sedama Liran collection ne design ba ku na shemi kama fe nti minya full picture na me de beto mi social no so se be ya wo so be contact no nti Ghana manti sa wo African wear papa bi person design bia not only African wear wo material bia na person design ma o dia Liran collection or Instagram or bedre so kama fe Liran, thank you and name me hu so bi e ka se o afia ahofade no ti me da se na fufu party e beba so a on se e wo se bia ya wo fa level on se woni di aduane na wo yemu a eni kwan so wo pagya fufu ni tu wo yafunu mu wo be wie che na de yemu yare na ebro afo be ka se na aduane na me di ya da bi on se if kra wo ba be si edan a wo esa wo ye level esa bibia ye level enti so de ahu hia se yenye fufuo party kra no pe wanu munsuo mi bisa wo me ma no medie enti mehu Saffron ice fo wo haidie na se me no more na nyame ya adoma wo nsuo ho ka wo mafa because wo so ka yen sponsors no ho o maina na wa ha se ya ye ne di nkomo be me ne yanchia we minya ba bibia boko ye de nyame ase papa enti Saffron ice. Yeah, natural mineral water. Yeah. One more sponsor so no eho. Nyame ya doma ya wada we ye nkoka sisi bi na afo bia ni so ya wada na ye ochenachi ya. Ye hwe ne amode ebe. If you me that say, ye share saffron about saffron mineral water. Insue si hwe. On say kana na ye kwekra me ye wo mi kra se matene kra so kakra enti say especially ye kwefum say na ye wonsu a so edua na se on ko sabra enu na mu enyu na say okofie so akana ne ye papa no mo no on say ye kopekura kukuo ne ye pum ye pum ye de abemefe no ye di pum ne ye di si na gumo enu no ahoho no special ones no mba ne so say kokosa fabra enu no say ye so suru so di guma on say yes onu musuo pa saffron nsuo na e ho no onoma afoforo nyina no obe package nche oh yes we no so na nye say ya che franchise obi entwe bi there bi because se see yare onya be hospital yes yo typhoid ukonya we nsuo dodo na no ye twa because obi a dodo rewura obi etwe bi egumu ba ye se brabe nom saffron na onom saffron obo say wanom nsuo anope ya me ma wa nkrofo e bia enum enini okay oh wanu ma wie yes wanu ma wie but me pese ka wa so be so bia hwe because insuo no ma say sunsuo a wo no okay because machines na dia afemu no ye nkonko ye bibi na ochena akose obi na akoma yare because say yes so num nsuo a betimi a cleanse system ni mu enti na say saffron okay ne ye kan for the amount in this time so there ade a e fe no na dodo so we de ebe ka ho Adom FM every year be enim say 6 match bia eba so na say eba so a na so mbe no musupa ne fufu so say fufu machine amafo dwane fi ho obi apetintim na tintim so na ye de tetenye nim nti say menim tintim de a we so na me so me de ba wudi fufu pa no na onu musuo pa na timi aiden ama kama na nye fufu eba ko ya obakuti no na bibi shem there be ye petintim Saffron ice Saffron mineral water that is it said you would see the omina na e kanu a
There's a program BR heavy. Oh yes, program BR. Yeah, wedding Engagement, funeral, any program, party, whatever. Yeah, but see a no, you hear distributors. Oh, okay. You hear distributors. To aton. A band sachet na e wo ho. Ope bottle ones na. You was small ones you wo ho. Your 500 ml. Your 750 ewo ho. Yeah, bibia o you hear distributors na ne hear yen pass. O de omomra na omo beton a wa obeto Saffron so dey make you say FDA begina ha ne na se omo testing nsu eye nnom no na ya so we nsu eye migrate na aya obia bedwane fi nsu onom no. Okay. Because Saffron no tem bia obenya single digit. But nsu na aka ne edu be bia ye hu say ye serve ye ho ye ma ye nsu e benum a e be san yare ne nsu a ye didowura na ye nom no na yare bi e be mu intimesere ahoma no megide say body ahoma no ato ho yes ahoma no e 0276 249 722 0276 249 722 and 020 9014 404 Ufre sana mesia bibia wo bia no ya de bebro no we benye nsu because nsuo no me de mesre obedu fia mofra no ko school a menye yi baako e de shele we mu teachers ni musa say na menya awo na memfa bi mro mo ntenura me ko fa be 10 packs na me de come school so monje mo so mo fa ma mofra no because adepa no ene na ye den ye bohu de ru. Okay, enti Saffron Ice edie Mr. program bia wo ye me dofo ya pebi na fasomo we say cute we are park na hihye mu kura hu say e neat obia oda 500 catches Kumasi ono be tobi you Westland o tobi no ya no nya ye na ma 500 packs or the takwa 300 packs or the co Mr. distributors na mra mo tonton suo ne minerals no ne ade mo maje Saffron Ice bi so enka ho na obehu no customers a eno so de bebro ti be na ne yemfa unsi ha mame me da se oh ni American say distributors say can lines no e wo ho nti omon pick numbers no no omon fra bebi omo obia no mo fra ye ba no mo hu say tem bia na station you say Adom FM omo ya de na e ya demo stronko ene fufuo party so de o di fufuo wan no munsu a eko hinwa odeka nti tem bia no padepa le bibia ya kama no nti o mine no Saffron Ice won kasama for na wote ne nka no nti nyame yadoma ya wade show we ne bebrebi wo ho nti wo ye program bia fa number no na frɛ won na o mo ntimi message wo na fufuo party tim me okohwe we mra ye kwaba